Maya ni matigari ma nyumba iria iraheire na gutuika muhu gicagi-ini kia Ormane mwena wa Mashuru kaunti-ini ya Kajiado. Mutumia umwe hamwe na ciana ciake ithatu na mwiritu wake wa wira matinahota gwithara nĩnĩmbĩ-inĩ cia mwaki uyu uria Kurerikana uratuthukire mathaa-ini ma thaa ithatu na nuthu utuku wa gukia umuthi. Naweza waambia mimi hakuna kitu naelewa kuhusu Kenya imetendeka. Na kulingana na situation niko saizi, ni mimi nimebaki peke yangu. Sio mali niko nayo, sio watoto. Kurerikana na aikari aria marigainie nyumba na aria maihuirwo ni kieha na ihoru ni maugite mwaki uyu ni urakiriirie na njira nene na uguo matinahota kuhoria niguo kuhonokia atano acio. Chanzo cha moto bado polisi wanashughulika kuangalia, ijapokuwa sisi tunashuku kwamba kuna stima ilianguka huku kwetu tangu juzi, na tumekuwa tukiongea na watu wa Kenya Power. Hata mimi jana personal niliongea na watu wa Emali wakuje warudishe hiyo stima ama kukata hiyo post hiyo imeanguka hapa nyuma, lakini ni kama hatukupata response mzuri. Kurerikana muthuri mwene mucio uyu ni arageretie kuikia mwaki-ini ucio no arahonokio ni aikari a gicagi giki. Nilipopigiwa simu kutoka nikiwa pale town kujaribu kufika kila mahali imewaka moto. Agitariria rita ria mwisho kwaraniria na mutumia ucio mwene nyumba ino uria ukurikanite ta saitoti Ormane ni arekinyitie mucini ucio ithaa rimwe mbere ya mutino-ino hanikite kuria arathiite kumatwarira irio cia kuruga mbere ya acokereirie wira-ini wake uria uri kilomita 1 kuma haria nyumba ino iri. Tulikuwa moto imezidi ikakuwa hata kusongea hapa compound wezi, na tukaita serikali yetu hapa Mashuru, walikuja saa hiyo hiyo wakatusaidia. Sub county commissioner alikuwa hospitali, lakini tulikuta kila kitu imeisha. Agikira ndeto ino mukode munini wa county commissioner wa Mashuru Baraza Wafula ni ugite ni mambikite uthuthuria wa kumenya kiria kiracungiririe mutino wa mwaki uyu kuhanika. We are yet to establish the cause of the fire. That is what is being looked into. But while we were there, we could see a gas cylinder. There were indications of some charcoal. The house was connected to electricity, but people are saying the electricity was not there. So we are yet to know what could be the actual cause. Agishaka ya mutino-ino MCA wa mwena ucio Amos Peshut ni ugite thirikari ya kaunti ya Kajiado riu ni ifatie kuhinguka maitho na kuona fata wa gukorwo na ngari cia thima mwaki iria ingihuthika mihango-ini ya kuhonokia mioyo udumwe na indo cia muingi mbere ya icinitwo nginyanagia muhu. Mĩĩrĩ ya atano aya nĩ twarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kameme mwena wa Emali. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo